a na Tesličkom ratištu borbe se vode duž cele linije odbrane. Glavni štab Vojske Republike Srpske uputio je danas protest komandama UNPROFOR-a za bivšu Jugoslaviju i bivšu Bosnu i Hercegovinu zbog narušavanja primirja od muslimanskih snaga u Severnoj Bosni i zbog, kako se tvrdi, odobravanja letova muslimanskim helikopterima u borbene svrhe. U protestu se podsjeća da muslimanske snage nastavljaju ratne operacije u Severnoj Bosni, a uz medijsku propagandu za to optužuje Srbe. Novim snagama i municijom se snabdevaju helikopterima, čije letove odobrava komanda UNPROFOR-a, čime se dovodi u pitanje neutralnost mirovnih snaga. Izbori predstavnika mješovitih vojnih komisija 3 zaračene strane u bivšoj Bosni i Hercegovini. Vojske Republike Srpske, Hrvatskog vijeća obrane i muslimanske armije svaka od zaračenih strana ponudila je svoj prijedlog demilitarizacije Sarajeva ili, kako muslimani to običavaju reći, zaštitne zone. Na današnjem sastanku raspravlja se i o prijedlogu koji je podnio UNPROFOR. O detaljima tih prijedloga još uvijek nema konkretnih podataka. U Sarajevu inače ni danas nije bilo mirno. U stvari, napadi muslimanskih snaga na Hadžičkom ratištu započeti jučer nastavljeni su i danas. Iz pravca Igmana i Pazarića po srpskim odbrambenim linijama i civilnim objektima dejstvuje muslimanska artiljerija. I aerodromsko naselje